Yaxşımısınızlar kichik do'stlar? Bugun men sizlarga shundoq chiroyli elipbə qo'shiqini ilib keldim. Buni yaxshi anglab, hamma harflar bilan adashib o'ylanglarmi? Uyg'ur tili elipbesida 32 harf bor. Uni bilmay cho'ng bo'lsak, set durar uyat bo'lar. 32 harfni bildim deb beray. Birga bildim misal elib hikoya so'zlab beray. Almadiki akeptu, almisini epkeptu. Adigan bu yasançuk, eynikini sepkeptu. Beliktiki be bulsa, su üzüşke bek usta. Paltadiki pekelgende emme behas bulunla. Top tiki ten qo'g'lab tumulab top keptu. To'nglisiniz kiyersiz deb chuvadiki je keptu. Qiziq chayni ichemsiz deb chaynakdiki je keptu. Tang saharda chillayman deb xo'razdiki he keptu. Tuppadiki de kelsa u mahballar tunuvaptu. Ravapdiki deni ko'rib xo'shal bo'lib chelivaptu. Zirapdiki ze kelsa uzun bo'yniga chiqivaptu. Jurnaldiki jeni ko'rib varaqlaptu, o'qivaptu. Vaqtni deb beray deb soatdiki sekeptu. Balilarni xo'shal qilib shar ko'tirib shekeptu. Uzun bo'ynini so'zib g'aq qilib g'ekeptu. Unchidek sular chechib fontandiki fekeptu. Munguzini ko'z qilib qo'shqardiki qekeptu. Notsi mende bar deb kaladiki kekeptu. Uyga xo'ymu yarishib gilamdiki gekeptu. Etning yarishi qidab sangzadiki ngekeptu. Qarang'uni yoritib lampadiki lekeptu. Miyang shib mushukdiki mekeptu. Nashtilikda lazım deb nandiki nekeptu. Tatlı hasel ekeldim deb haradiki ekeptu. Xatarlik men tutmang deb otdiki o keptu. Kimyasidi tepinglar deb uvadiki u keptu. Kanatlarini qeqib öldekdiki ö keptu. Tatlık piştim yemsiz deb üzümdiki u keptu. Meni minalemsiz deb velosipediki ve keptu. Hemmeylenge hırs qilib eyiqdiki ekeptu. İttiki boş gelmey tazı kütçep qavaptu. Qo'rqib ketgan bulut yig'lab yomg'irdiki yekeptu. Shundoq qilib hammanglar o'xshash yerga jam bo'ptu. Ertaydigan hikoyamiz tugabtu, tamom bo'ptu. Qandoq kichik do'stlar? Bu harflar bilan yaxshi tunishib oldinglarmi? Undaqda bugun mishada xo'shlashib turaylik. Xayr xo'sh.